Eki kijemesereze mukuru w'abakozi mu ihanga Owera Asha Wilson kutekaho urukiko n'abakuru ba Fakitore abakozi bayo hamwe n'abahingi b'amagyani abarugaguza ha Fakitore mu rukiko ru abakozi n'abahingi borekera butashemererwa ahabo muringo ogu bakuru ba Fakitore bari kubatwarizamu bakatinyaga emyaka emyezi 5 enyuma banga hati beja basosoraho banga twatanga kurga Januari kugarasana kwa msaje tugikusasura ndileta amajani Januari twaleta amajani mengi muno nyende banalese kurunga amajani kwa 15 cyo tukasusurwaga Mabale Tea Factory inamano go kutwara amajani gari kwingana kilograms z'emitwaro 10 buri zoba konko bwa hati Factory netunga kilograms 2 zonka buri zoba ecyabakuru bari kugira ngo umuhendo ogu guri hansi munonga wagerageranisa nago ago bari kwetaga omwizoba Nkurato za board buri kiro ensonga itubaza kubazaho niyo iyanyu abakozi n'abalimi akobwiro mu mazina mutakasaswirwe n'abalimi abarukiro wingi ngo bwire bamaze batakoze batasaswirwe beti ngwenda kulete byabalimi hano akoba hano tuleserwe ebyabakozi Oghona agumbiza abakozi n'abahingi b'amagyani kubagumisirizaho ari kugira ngo baremure bakora cyone kiri kubasa kurebeka ngo babasa kubashashura bamwe abetabero mu rukiko hona nabwe banjire kwikirizangana nebyo Patrick byabagambire ngo barinzire kumara bwire buringwa nahabweco tubakigumisiriza Tajon doctor kasoro nkuru ine mirimo ye yiwe abantu biretirisa byanyu ebinje cyonki hano ngo kazina emerand no kuriya no hano no kunyo no hano cyoko nyo ngamba ngo bisirize kakubonga 215 nunde bikwezi kuna kwaga afite balo yakachuka chuka naye ngenda ngo mira hati isomero yango mwana nyo mkoreke kweri kikire omuntu obwarabo tuzira mulimo kukora kandi okoze bitwagera nkoko winuka ono amanyire kizibu cyawe nono kimusorori kiko kujya kukamukitabo kasanga kutera mundashi dashi kankuru mugambi ngo kogenze Owera Asha mukuru w'abakozi mu ihanga ry'yoona aragire cyamane kurebuka ngo yakora cyone kiri kubasika yabasa kushashura abakozi aho naho board chairman kusaba naeka tuwano kubyo musaba sikusaba ndagalo sasa kolanga bosobola sente zino zifune osasuleki abakozi Oizo kola endagano tulaba ngeri kyogenda kusasula musi wabirenga basa n'okutuwa plan ngeri tukola ki abantu bano bagenda okufuna musi Kurgo mukatabangu kaka Fakitore neyetango buhumbi burikugambwa na 5 omusente za Uganda omwaka oguhwire government erikurabira omuri agurire industrialization fund ekaraganisa Fakitore obuhumbi burikugambwa 10 konko obu nobukwija kujebwa bwa nyuma y'emyaka 3 amakuraga gashakwa Jonathan Singwiri.